Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka. Muryango mugari wa TV Dunia ni kote. Nyamuneka rero twongeye kubifuriza kumererwa neza, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Impagarika n'ubugingo bigume mu mitima yanyu. Tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia ni kote. Twebwe dutangira rero dusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari mu majyaruguru, abadukurikira bari mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, kudeshapo kuri mwebwe mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Ni mu gihe kandi dusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu Burundi, Bujumbura, Cibitoke, mumeze mute mu misozi hariya rwose za Kibuye, mumeze mute bakunzi ba Kirundo, mumeze mute inshuti z'akadasohoka za Cankuzo, mumeze mute nshuti Magara za Makamba ndetse n'ahitwa za Rumonge, mumeze mute. Nongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Mumeze mute bakunzi ba Uganda, bakunzi ba Kenya, Tanzania, kwisi hose abakunzi bacu badukurikirana bari hanze y'igihugu, abari hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane abadukurikirana bari South Africa, abari Malawi, Mozambique. Twongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha abikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe. Hanze ya Afurika rero turasuza abakunzi bacu badukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite umuryango mugari udukurikirana uri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikirana bari mu Bufaransa, abadukurikirana bari mu Bwongereza, mu Bubiligi n'ahandi hatandukanye. Twongeye kwifuriza kumererwa neza. Aziya, mumeze mute bakunzi baherereye hariya rwose mu Bushinwa, Omani ndetse na za Katari. Twongeye kwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe, tugarukanye amakuru adasanzwe. Murabibona yuko ngarutse mu ishusho nshya, murabibona yuko ngarukanye icyitwa murare, ariko nanone ni murare irimo n'icyitwa agahinda. Koloneli Manirakiza ngo baramurashe abasirikare ba FARDC. Ndaza kubabwira ese igitumye bamurasa niki, azize iki. Biravuga yuko uyu mugabo ngo azize ingeso, navuga yuko ari mbi. Nyamuneka ni umugabo ngo urashwe n'abasirikare ba FARDC aziranga ikintu cyitwa indayo mu kabari. Kanyumvira nawe, umusirikare originali, koloneli nyawe akazira indayo. Turabigarukaho rero tubyinjiremo neza mu misozi itandukanye ya hariya muri Uvira. Nze kubabwira nubwo ibi byose biri kuba, biravuga yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane kandi biri kuba ihurizo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. FDNB ndetse n'abasirikare ba FARDC bati twebwe ntago turi kumva ndetse kandi nta nubwo turi kubona ibyo abasirikare b'abarundi bari kudukorera ku rugamba. Bati abarundi bari kudutererana bakadusiga ku rugamba, bakaturasira mu misozi ya Zangweshe, haraza Mwenga, bakaturasira mu misozi itandukanye ya hariya za Karambi, bakaturasira mu bice byinshi bitandukanye. Abarundi rero barashinzwa guta urugamba ndetse kandi n'abari ku rugamba bagashinzwa kugambana ndetse kandi no gutererana bagenzi babo. Ibi bibaye nyuma yuko abarundi bakomeje kugenda barasirwa ku rugamba. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Evariste Ndayishimiye Alias Neva ngo yahunze igihugu, turaza kubyinjiramo tuze kumenya ese ibintu nibyo cyangwa se ni amakuru navuga yuko ari ibinyoma. Twebwe na twagiye tubabwira tuti twebwe izi nkuru mujya mubona zicaracara ku marezo sosiyo, tuba tugomba kuza tukababwira ukuri gushingiye ku kuri cyane kandi kwimbutse kweruye. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu misozi yahitwa za Rumonge, tugaruke mu misozi yahitwa za Makamba, twinjire za Ruyigi, twinjire ahitwa za Bujumbura, za Kibuye, tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ni hatari sana mu gihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo rikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kubura yakira ndetse kandi yamaze kubura ayamira. Ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya turi kuvugana ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Hari icyiciro gishyigikiye Evariste Ndayishimiye, icyiciro kiri kugaragaza neza ko kidashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye n'abadafite aho bahagaze. Abagaragaza ko badashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ibi byabaye nyuma yuko ari gushinzwa yuko ngo ari gushyigikira umutwe wa FDLR, ngariko inyungu ziva muri umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira mu bihugu byinshi bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange, cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko akakaya turi kubona yuko Kisekedi Shirombo ari gufata benshi akabahereza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu habarurwa abarenga 6300 bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bivuga yuko biri buze guteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego hejuru, kandi byanatangiye ku myumvimagatanyo idasanzwe mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye ibibazo byose bakomeje kugenda bimushinza. Ese aya mazi abira araza kuyikuramo ate?
nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura muri rusange. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza mu byiciro byinshi by'amakuru menshi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tuza kubabwira yuko ngo leta y'igihugu cy'u Burundi yamaze gufata icyemezo cyo gufata bamwe mu banyamurenge bakabafunga, nyuma yuko bamwe mu banyamurenge binjiye mu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko ibintu mu gihugu cya Kongo bikomeje kugenda biba ibibazo cyane cyane mu misozi ya Sud Kivu. Biravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata bamwe mu banyamurenge bavuka muri Sud Kivu muri misozi y'Iminembwe akabafunga. Abangaba rero arabaziza iki? Byose turabyinjiramo tuze no kumenya uko bihagaze. Hari abarenga batandatu bamaze kwicwa ku banyamurenge. Ese tuze kumenya abanyamurenge bazize iki? Turabyinjiramo rero tuze kwinjira cyane mu biri kuvuga ku mugabo witwa General Prime Niyongabo. Aka kanya bivuga yuko ashobora kuba yamaze gutabwa muri yombi. Ese General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi kubera iki yaba yatawe muri yombi? Ese ibimaze iminsi bivuga yuko General Prime Niyongabo mu mugambi ukomeye cyane rumaze iminsi uvuga yuko yari afite umugambi wo kuba yakorera kudeta witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, koko nicyo cyaba cyatumye atabwa muri yombi cyangwa se ibyo byose tuba tugomba kubyinjiramo ndani ya ndani tukamenya uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari ayandi makuru turi buze kugarukaho yimbitse yeruye ashingiye ku bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Igisirikare cya FDNB aka kanya biri kuvuga yuko intege zacyo zikomeje kugenda zicika. Navuga yuko FDNB aka kanya yamaze gucika amazi cyane cyane nyuma yuko iyi FDNB ifashe umwanzuro wo kugira gutya igafatanya na FRDC aho kugira ngo bigire icyo biyongerera, ahubwo iyi FDNB ikomeje kugenda ivuga na buri muntu wese cyane cyane ababirebesha amaso ndetse n'ababyumva. Bivuga yuko iyi FDNB nayo ubwayo yamaze kugaragaza ndetse kandi iri kwemeza yuko ngo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuba hari abasirikare benshi bari koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo harimo icyitwa ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane bishingiye ku cyitwa ngo ivanguramoko rikomeje kugenda riranga igihugu cy'u Burundi, rikomeje kugenda rigira uruhare kuba bamwe mu basirikare ba FDN bakomeje kuvuga yuko ngo inshingano bakomeje guhabwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ziri kubashyira ahaga. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu gace kitwa za Biendo mu misozi y'Iminembwe, twinjire Milanga tuze kumenya uko bihagaze, twinjire mu misozi yahitwa za Katumba, twinjire mu misozi itandukanye ya za Karemberembe muri Fizi, tubabwire icyo abarundi aka kanya ikiri kubabaho. Nababwiza ukuri ko ibyabo bikomeje kugenda biba bibi. Biravugwa biremezwa yuko agasozi kitwa Biendo ndetse n'umusozi witwa Milanga, imisozi yegeranye iri muri Walungu, yamaze gufatirwamo mpiri aba FDLR bagera kuri 23 bafashwe n'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi ibi byose turabyinjiramo cyane tubihuza n'icyitwa Operation Simusiga zakozwe, Operation Karabutaka zakozwe muri Kivu ya ruguru, uruhande rw'umutwe wa 23 rukaza kurangira rufashe agasozi kitwa Katero, agasozi kari hagati ya Muro ndetse na Masereke, agasozi kari hagati ya Kavinyonge kakaba kegereye ikiyaga cy'Eduwari, ikiyaga kiri hagati ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu hagati muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu misozi yegereye Tetwari ya Rushuru, Tetwari ya Rubero ndetse n'ira misozi ya za Beni ndetse kandi ikiyaga cyegereye Butembo. Nkuko mubizi rero nge mbabwira nti ibyacu ubudasa bushingiye ku budasa, kandi ubudasa bushingiye ku kuri, ukuri gushingiye ku kuri utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni TV Dunia Nikote rero ngira ngo twihuse cyane, ndagira ngo dutangire kuri situation uwitwa Colonel Manirakiza wamaze kuraswa n'abasirikare ba FARDC ashinzwa ngo kuba yagize gutya rwose ngo agakora igikorwa ngo cyo kuba ngo rwose ngo yagiye akinjira mu nzu isanzwe ibamo umukobwa wari inshuti n'umwe mu ubwo mbivuze mu kinyarwanda kiza kugira ngo bize no kumvikana neza, ngo yakwinjira muri iyo nzu yari irimo umukobwa usanzwe uzwiho ku mwuga wo kwicuruza hariya muri Uvira. Ibyo byareye muri Uvira, bikavuga yuko rero ibibazo byakomeje kugenda bigaragara ndetse cyane bikomeje kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Colonel Manirakiza rero biravuga yuko bamusanze muri ako kabari gasanzwe kakuriramo uwo mukobwa ukora umwuga w'uburaya, bamara kumusangamo aryamanye n'uwo mugabo bakamusohora mu nzu bakamugera muri metero zigera muri 300, abasirikare bagera kuri 2. Bivuga yuko harimo n'ufite ipeti rya kapiteni wa FRDC wari ufitanye umwana n'uwo mukobwa agahita amurasa. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye. Ibi birahuzwa n'ibiri kuvugwa biri kubera za Kitara. Biravugwa
kandi biremezwa yuko imisozi ya za Karungwe, imisozi y'ahangaha za Kavimvira, imisozi ya za Kiriba, imisozi y'ahangaha za Katongo, imisozi ya za Muheta, imisozi ya za Gomba, icyitwa abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bakurwa muri ibi bice mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, bikavuga yuko kandi ibi byose biri guterwa n'uko ubwumvikane ndetse n'imikoranire yimbitse cyangwa yeruye ku masezerano ashingiye ku gufasha FRDC ku ruhande rwa FDN by'igisirikare cy'u Burundi bikomeje bigenda bigura intege, bikagaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko ngo akenshi cyane FRDC iri kubashinza ubugambanyi. Ibi biraba nyuma yuko n'ubundi FRDC biri kuvuga yuko mu duce tumwe na tumwe cyane iriya misozi ya za Mwenga, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya haraza Budodo, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya za Kalambi, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya za Nduba hagati mu birembo bya Mwenga, nagiye mbadondosha mbabwira ibiri kubera za Rugogo muri Warungu apruta muri Mwenga, ngenda mbabwira icyitwa Barundi aho bakomeje kugenda bahunga utwo duce ku bushake nyuma yuko ngo abasirikare b'Abarundi operation commanders bayoboye bari kubabwira bati mu gihe mwamaze kumenya yuko mama 23 iri mu birometero bigera ku 9 uwo musozi mujye muhunga kuko ikiba kigiye kuba ni bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi n'ubundi Abarundi n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda babona. Ibyo sinatinya kubivuga kuko icyo tuba turi kumwe, icyo tuba turimo aba ari icyitwa ukuri gushingiye ku kuri kandi umuntu abavuga ibigaragara. Niyo mama mabwiye niho udafite nimero yanjye utari muri groupe ngo ujye ubona amavideo n'amafoto ashingiye ku kuri ibyabereye ku rugamba uri gucikwa, andika nimero 0785587237 amakuru mamo ashingiye ku byabereye ku rugamba ajya kugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Ripoti ya risasi na majeruhi kuwarashwe ku bikoresho byafashwe ku bapfuye ni bangahe, byagenze gute kugira ngo ibyo byose bibe. Akenshi uzasanga nk'ayo mafoto y'ibikoresho byafashwe abasirikare barashwe bamwe na bamwe tubashyira muri groupe, ibyo byose mukabyibonera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amaneka ntabwo ibintu byoroshye rwose. Nk'ubu tukiri ku ruhande rwa FDNB nyigize kuba dondosha karengera ngo iyi nkuru niba mwayumvishe cyane, niyo mpamvu mbabwira ni wowe uba ugomba gukurikirana amakuru guhera ku nkuru ya mu gitondo kugeza saa sita kugera nimugoroba kugira ngo umenye se niba koko Abarundi bakomeje kwisobanamo muri Uvira mu gitondo byari bihagaze bite cyangwa se Uvira bihagaze bite. Nk'ubu biravuga yuko Abarundi imisozi ya za Sanje na Remera bari kuvuga yuko ngo iyi misozi bamaze guhakana yuko batagomba kuyijyamo, bemeza yuko abasirikare ba FARDC aribo bagomba kuyinjiramo nyuma yuko n'ubundi ngo iyi misozi ya za Sanje na za Remera mama ko yatatu ikomeje kuyegera iturutse ahitwa za Rungutu, iturutse ahitwa za Ruvungi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi bikagaragara ko ngo mama 23 nta gahunda ifite guhagarara ku rugamba ndetse kandi ifite umwanzuro ndetse n'intego yo gukubita ibabaza uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'ikitwa abafatanya bikorwa babo. Nkuko amakuru ari guturuka muri Sud Kivu ibintu komeje kugenda bikomera, imisada y'abasirikare ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyangwa mama 23 mu misozi ku muhanda w'Utesonari 5 uva za Bukavu werekeza mu misozi ya hano werekeza muri no misozi ya za Uvira ku muhanda w'Utesonari 5. Ubwo birumvikana ko harimo imisozi ya za Kisozi, birumvikana yuko harimo imisozi ya hano za Rubarika, hanababwiye mama ko yatatu yamaze kuzana imisada y'abasirikare, birumvikana yuko harimo imisozi ya za Bideka, birumvikana yuko harimo imisozi itandukanye yahangaha mu byerekezo bigana za Sanje na za Remera, kuko uvuye Rungutu werekeza Sanje ndetse na Remera ni milimetero bike cyane winjira ndani mu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba ubona yuko ibintu byakomeye ndetse kandi byazambye. Ese birazamba leta y'igihugu cy'u Burundi irabivugaho iki? Birazamba leta ya Kinshasa irabivugaho iki? Leta y'igihugu cy'u Burundi yo icyo yitwaza iravuga iti twebwe abo turi guhangana nabo mama 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bati turi guhangana namwe mu basirikare cyane ngira ngo mwagiye mubibona yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yagiye yitwaza bimwe mu bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ivuga yuko ngo ngari byo bifasha ngo mama 23 cyangwa se ngari byo bifasha Alliance Fleuve Congo. Bimwe mu bihugu bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba mwagiye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba harimo n'igihugu cy'u Rwanda byagiye bihakana no makuru ndetse kandi bigatanga n'ibimenyetso ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bakomeje guhamya yuko ngo impamvu bakomeje gukubitwa bakarenga imisozi ndetse n'ibibaya ngo nuko rwose ngo ibintu ngo bikomeje kugenda byiyongera ngo cyane ngo ibyo bihugu bikomeje gusapotinga umutwe wa 23. Navuga yuko rero ibi byose bikomeje kugenda biba biri buze gukomera cyane Uvira situation, nubwo ibi byose tubirimo mu masaha asatira saa 9 nabonye amafoto n'amavideo yangezeho agaragaza yuko imodoka nyinshi zihetse ibikoresho n'imodoka nyinshi zihetse abasirikare zikomeje kuva muri
zikomeze kuva muri ziri kuva Bujumbura zikiye ku muhanda Gatumba, umuhanda uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika zerekeza muri Uvira. Nubwo harimo kwisubiranamo ukajya kuvuga ngo abasirikare ba FARDC barasha abarundi barasinye n'abawazarendo byagenze gutya na gutya, ariko biragaragara yuko n'ubundi ikitwa abarundi bo bakomeje kuvuga bati mu gihe ikitwa isantre ya Uvira yabigize gutya rwose bugiye cyitwa isantre ya Uvira yaba igize gutya yaba ikomeje kugenda igira gutya rwose igasumberezwa cyangwa se umutwe w'amaboko yacu tukayinjiramo, bizaduteza ikibazo cyangwa se bizadushyira mu ihurizo rikomeye cyane, kandi ihurizo izaduteza akaga gakomeye. Ntabwo byoroshye. Biendo na Milanga ikitwa aba FDLR 21 bahise bafatwa. Nyamuneka bafatiwe muri ariya mashyamba hitwa za Milanga, ndetse kandi hafatwa n'abasirikare ba FARDC. Amakuru menshi byinshi biri kwavugwa ibibi ndetse kandi n'ibyiza, ariko turaza kwikoza ku ruhande rw'urwego rw'ubutasi rwitwa CNR. Tubabwiri urwego rw'ubutasi rwitwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje guta muri yombi abantu benshi cyane, by'umwihariko harimo abanyepolitike ndetse kandi n'abakora mu nzego z'umutekano, baba ari abapolisi, abasirikare. Tuze kumenya ese ibi byose biri guterwa n'iki. Turaza kwikoza rero ku ruhande rw'urwego rw'ubutasi CNR rwamaze guta muri yombi uwitwa Colonel Bonfo Ndoyeraho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo mu gipolisi cy'u Burundi, kuko abenshi mu bayobozi b'igipolisi cy'u Burundi benshi bakomeje kwamaganira kure ngo iki cyemezo cyafashwe na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se urwego rw'ubutasi CNR mu guta muri yombi Colonel Bonfo Ndoreyaho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Kuko uyu mugabo mbibutsa neza yuko icyo yazize ngaruko yagize gutya rwose, akagira gutya agafata ikawa nyinshi cyane, agafata icyemezo cyo kwicisha mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ikaba yari ifite gahunda yo kwerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru ngashingiye ku butasi bw'icyitwa CNR, urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi, ngakomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe uno mugabo yasimbuwe n'uwitwa Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga. Ni mu gihe kandi nyuma yo gusimburwa n'uyu mugabo witwa Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga, bivuga yuko uyu mugabo Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga ari umuvandimwe wa hafi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba akomeje gushinzwa gukoresha ikene wabo. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, tuze kubabwira yuko abaturage bakomeje kuvuga yuko umutekano wo mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ukemangwa. Ni mu gihe mu mujyi wa Bujumbura abapolisi ndetse kandi n'abasirikare FDNBD bakomeje gusakasaka abaturage mu mujyi wa Bujumbura, cyane cyane bira bice bya Cibitoke, cyane cyane bira bice bya Kibuye. Abaturage bakomeje kugenda basakwasakwa imbunda. Ni mu gihe biri kuvugwa yuko ngo ikitwa Red Tabara ikomeje gukekwa yuko ishobora kuba yaramaze kwinjira mu mujyi wa Bujumbura. Rero bikavuga yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi ikitwa Red Tabara yaba yaramaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ivuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Guhera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo imikwabu yatangiye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bakomeje gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa ku kiyaga cya Tanganyika, birumvikana yuko ikiyaga cya Tanganyika gitandukanya igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi kikagitandukanya n'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Nyanza, Makamba, Rumonge,
iriya misozi yegereye za Kinyinya, iriya misozi yegereye za Gitega, Ruyigi, ndetse kandi iriya misozi ya za Bubanza, imisozi ya za Cibitoke, za Ngozi, ndetse no mu tundi duce dutandukanye, niho iyo situwasiyo yatangiriye cyane leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bari gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ibyacyo nyamuneka bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ese ibi bintu biri guterwa n'iki nyamuneka ko benshi muri twebwe dukomeje kwibaza impamvu mu gihugu cy'u Burundi umutekano ukomeje kugenda uba mukeya cyane? Ni igihugu cy'u Burundi kandi bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ifashe icyemezo cyo gusapotinga bya hafi FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo ndetse kandi mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange. Icyitwa badede nyamuneka cyangwa abagize umuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko imikoranire yabo n'umutwe wa FDLR ishobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane hano mu karere k'Iburasirazuba, bikavuga yuko aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba niba Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kwijundikwa n'ibihugu byinshi byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kwijundikwa n'ibihugu byano ku isi bitandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko rero ngo igikurikiyeho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari we ugiye gukurikiraho nyuma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko uno mugabo akomeje gushyirwa ku rutonde rwo ku isi rw'abantu bakomeje gushyigikira FDLR bya hafi. Ndetse kandi ibi bintu ntabishyire mu muzimizo. Ni mu gihe kandi ibice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeje kugenda tugeraho byinshi turi kugenda tubona icyitwa deployment karabutaka, icyitwa deployment zidasanzwe zikomeje kugenda zikora cyane mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe ibice uretse ibice byegereye hano ku cyaga cya Tanganyika bihana intera n'igice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibice byinshi biri kugendwa bikorwamo deployment cyane n'imisozi yegereye igihugu cy'u Rwanda cyane ku ruhande rwa polisi n'abasirikare. Iriya misozi yegereye ahitwa za Kirundo, iriya misozi yahitwa Zangara, imisozi yegereye za Muyinga, Ngozi ndetse kandi n'abira bice byegereye ku butaka bwa Tanzania cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Ngundu ndetse kandi mu tuduce dutandukanye twegereye hariya za mu tuduce dutandukanye twegera ahitwa za Nyakanazi, imisozi ya za Katoro, Nyarusugusu no mu tuduce dutandukanye. Urabona yuko rwose igisirikare cy'u Burundi kikomeje kugenda gikora deployment, ariko none impamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bakora deployment nuko icyitwa Red Tabara ngo bamaze kumenya yuko ngo yamaze kwinjira cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga ko kandi ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ari kubikeka nuko yamaze kumenya yuko ngo icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ngo iri gukorana bya hafi n'abaturage batuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo n'ubundi muri Red Tabara ngira ngo murabizi yuko bagizwe n'abaturage benshi bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibikorwa bitandukanye navuga yuko ari bibi birimo ivanguramoko ryo mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko rikomeje kugenda rifata intera mu yindi ndetse kandi rikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byongeretse kandi biba n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi binavuga yuko mu kikomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije leta y'igihugu cy'u Burundi cyane ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyitwa Red Tabara ngo gikomeje kugenda kibazwaho cyane, aho igisubizo cyayo gikomeje kugenda kiba ikibazo cyane gikomeye cyane ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi na leta
y'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ni mu gihe kandi ngo ishyaka rya CNDD-FDD mu mibare yasohotse ngo baje kumenya yuko ngo cyane ngo guhera mu mpera z'uyu mwaka birumvikana yuko ari mu ntangiriro z'amezi hagati y'ukwezi kwa karindwi kugera muri uku kwezi kurimo ngo batangiye kubona imibare izamuka cyane y'abaturage batishimiye cyane yuko ishyaka rya CNDD-FDD rikomeza kudomina mbere y'uko amatora y'ibihumbi 2027 aba, mu gihe kandi ngo abaturage nibuza ku kigero kingana na 69% abenshi muri bo bakomeje kwifuza yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yava ku butegetsi, ngo ariko bakabona nta kintu cyamukuraho bitewe n'uko ngo icyitwa dictatorship cyangwa se igitugu aricyo gikomeje kugenda kibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ngo umuturage mu gihugu cy'u Burundi nta jambo na rimwe afite ryo kuba yavuga cyane ku bijyanye n'ibikorwa by'ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rigaragarwaho. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, jya wibuka kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Ubu ngarutse mu cyitwa makuru ndetse kandi na byinshi cyane utasanga handi, aho muri byinshi tuzajya tubagezaho cyane kuri uno murongo mugari ngiye kuzajya mbagezaho amakuru cyane ashingiye ku bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi no ku isi muri rusange.